Ошондо болду бүгүн 7-март. Базар коргон, эчки базар, кой базар. Көшөптөр мо, кимден экен мо? Эчкилер. Эгези жок булар бар, байлап койгон. Эгези бар ары элч. Ака ошо канча кышы? Ошо канча мына? 309 миң, а? 309 миң. Ал 20 миң бул. 9 миң мына экен. Сам бул. Такабы. Эчкиле жөнүндө. Даркы улагы менен булар бары? Мына жөн өзү 5 кем бар. 5 кем бар. Мына 3 кем бар. 3 кем бар. Наркы эне ола 7,5, жанында баласы. Эне ола 7,5. Мына боз эчки 5 кем бар. Боз эчки 5 кем бар. Наркы улак, сарка. Сарка 5 кем бар. 5 кем бар наркы чекедеги. Ак балалуу, мына баласы, мына кичинекей. Мына баласы 5,5 кем бар. Токол 6,5 кем бар, баласы кара токол. Мына бар 7,5 кем бар, баласы мына жаткан. Мына кашка. Мына бар. Мына бар 8 кем бар, желини жакшы. Сабытсы ham бар. Сабытсы да болор да? 8 кем бар деп атабыз. Шундай балар эчкилерге. Балдар. Кочкаратада адрес. Оп, адрес Кочкаратада. Телефон айтып бересизби? 772 ми? 30 01 97. Şu номерге кайрылып тура беребиз, а? Тура беребиз, болот. Союштар бар. Түрдүү варианттар бар. Кочкаратада да бар. Адрес. Мен мындай баса берейинчи. Şu күчтүүсү нече болот экен, күчтүүсү? Күчтүүсү 4 миң экен. 4 миң, а, шу? Дадыл да бу, турушu 4 миң. Бу кандай порода бу? Голландский. Голландский породадан ба? Ең голландский. Ең голландский шөзі. Яқшы екен. Шефім, барсызбы, жүресізбі? Келің, тақсыр, саламатсыз. Қана, қандай олды ешкілер, қана, қана ешкілер? Мұна мен жерде көше. Тарттым. Бияқта айтып берді. Бияқта айтып берді. Төнсіз ба? Төнс. Жақсы іштер. Құдайға жүр. Сода олды ау? Құдайға жүр. Ешкілер қандай олды? Арзандады оқыматар бір. Ешкі мұныңға қарағанда арзандады. Жақсы, шүгір. Қайтты, базар түсті кішіне. 1000 сом таштады. Қазір жақсы, арзандады. Жақсы кен. Сергей келек. Хоп. Şu қанша oldu o? Şu turuşu. 5.000, ha? Kemi var azırak. 6 görmeytas mı? 6 görmeytas. Hazırla 5.000 dediniz o? 5.000'e alga. Ha 5'e aldınız. 6.000'e veriyoruz. Paydasına veriyoruz. Bekar uyda ocakça 5-10 som. Maysa çaypay götürüp barabız yuga. Şey bu şu kançaga bayla odası ya bu şunu? 84. 84 bayla odası mı? Şu turuşunda. 8400 gö. Şu en slabый soyuş da buna. Slabый soyuş 84 volt adına. Qo'chqor ham qimmatroq turadi. O'shanday soliq bo'lsa arzonroq olasiz. Qaysini qanchaga pul berdingiz, o? Qaysinisi? 26 dan bu-ku. Bu qanday qo'ylar, o, bular 26 dan? Ha, qo'chqorlar bu. Qo'chqorlar satılıb ketdi, etdi qo'chqorlar. 26 dan satılıb ketdi buna. Ha, 13'te 26. Ha, 13'te 26 deseniz, ha. 13'te 26. Ben жақсы düşünmeye kaldım başında. 13'te 26 oldu buna. 17.800 oldu şu. 3 kozu. Kozu qo'chqorlar. Shirvoz kozu da pot. Bular qanchadan bo'ldi o? 76-78 bo'ldi buna. 7600-7800 bo'ldi. Bular satılmaya kaldı, qanday oldu? Kaçadan aylandı şular? 14,5'dan. Kozlar erkek mi? Erkek organ çarlaş 14,5'dan dura geldi. Kança çıkıyorlar? 6-4 çıkıyorlar. 14,5'dan aylandı bunlar. Canavar koç. Kuyruğun qara onu. Qancha oldu soda? Qanday oldu? Neç pul berdi bunga?
tixi soda oldu bu soda bütsin. Hazır soda 13 binge satılmaydı ekan da. 13 binge şu qozulu qo'y. Shunday qo'zusi bilan satılmaydı ekan. Shunday bog'lar. Qarala bosib elish. Septer bular qachon olindi bular? Basım bilmaysizlarmi? On 8,5 olib chiqib ketdi hozir. So'yoz bu, ne qilamiz aka buni? Bo'z bu. Urang oldik ha? Urang oldik, 18,5 oldi buni. Bo'z. Dadil qo'y ekanda biyik. Ana şu qo'ylar turali bu qanday? Bu qanday oldi da bak? Qanday oldi bu bozor? Bu öde qimmatda. Öde qimmat, hozirda bir arzon dedilar. Ha? Hozirda bir arzon dedilar, qimmat o'tasi qara. Bittasi 15 ming desa qimmatda. O'shanda bu yoqda ayollar ko'rib jurseniz, o'sha odam havolar tartib qo'yay deydi, bir tartib qo'yayın ham. Ama bozor qanday oldi? Bozordan bir söylep qo'yma. Bizden eng oqsoqol akamiz o'sha kishi. Bozorda savdo qilib yurgan akalardan, ha? O'ta kuchli savdogar. Qanday keyin avom bu? Qanday keyin avom bu? Şu ayollar ko'rib juraylik havolarda estelik bo'lib qolsin, tartib qo'y deydi, ha? Qo'zlar ko'rli, qo'zlarda. Quyruqlarini ko'rli. Jonivar. 17'den ketdi bular. Qaysi ketdi? Shu, endi ola ketdi. Buni qo'zisi bilanmi? Narqi quyruqli qo'zisi bilan bu. 17,5 mi? 17,5. Ha, 4 tish mi qancha tish? 6 tish qo'y. Baylanmagan desa. 17,5 buna. Qo'zili qo'ylar tart deganlar ko'p bo'lyaptilar. Nakam, qanchadan bo'ldi aka bulari? Bu 7 ming so'm bo'ldi bunaga. 7 ming so'm bo'ldi o'sha. Şu 7 ming bo'ldi buna. Oo, qo'zini tartdi. 7 ming so'm. Aldınız bunu, faydasına veriyoruz ha? Faydasını veriyoruz. Faydasına veriyoruz ne? Bekar yapsa bekar, içtin mi aka? 200 so'm veriyoruz. O, 200 so'm faydasına veriyoruz. Kaçadan aldınız? 62'den soğuk. 62'den aldınız ha? 6200'den aldı. Algan pulga soğuk dedi. Algan pulga sıra azırak faydasını verse veriyoruz ha? Sen sat al. İlk bekar haberi al. O, turgan akılızı verse oldu. Veriyoruz. 100 so'm ko'rsat davra. Mana shunday havolar ko'p bo'lsin, ochiq. Qog'oz qaroy, havolar tinch bo'g'lar. Bor. Karta var, ne istemezse o. Tinch bo'g'lar aka. Ishlarga iyilik, bereke. Sen uçlar kaçına aylandı o'shanda uchu? 8,5 bo'ldi. Chekadagi 8,5 bo'ldi. Buni 19 bo'ldi. Chekadagi 8,5. Narxi eko 19 bo'ldi. 5 ming bo'ldi. Çevik. Narxi echki 5 ming bo'ldi. Jo'nadigim sekin. O'sha bozorning o'zida turib buqalarni, torpoqlarni, qunajinlarni bir tartib qo'yin endi. O'shalarni da izlaganlar, kutganlar bo'lsa, bir tartibay qoldim mana. Nerede samodelli charalar bor bunda? Ava bular nereden jasaldi? Assalomu alaykum, qandaysiz? Nereden jasadingiz bularni? Bularni Rossiya avtomobilda Rossiyska avtomobilning kuzovidan jasaldi. Qancha bu cho'ngi? Qancha? 4,5. 1,5. Ha, 1,5 desangiz, ha. 1,5 ming. Jem uyutqanga o'ladi ekanda buni. Qancha litr ham bu? Rezinkalari bor, no, kerak bo'lsa qo'lni qiybayt bu. Qancha litr oyim bu? Endi bugun men o'lchab qilmadim endi. Примерно. 100 bu yoqda bo'lyapti. Ha, 100 na yoq yoqda o'ta. Narxlari qanchadan o'shanda? Qo'llasan bu? Ha, bular 400. 400 dan. 400 dan, bular 300 dan buna. Shunday qo'lda jasalgan dadil charalari. O'roq bir deka tashdan qiyshib, sovuzilib jotib qolmaydi.